Kahoy guys. Buga ta bugha. Kahoy guys, kaning bughaon ning kahoy guys para mauga ni guys. Kaya sa basa pa man ni guys. Mauga ba? Buhi pa, buhi. Pang bughaon kaya mauga ba? Basa pa man kuning kahoy yan. Buhi pa. Sa kahoy na guys, guys. Lingaw ron guys. Kaan ang kahoy ko, lingaw. Kahoy guys, guys yo. Matay suglod ani guys, sige nagulan. Pwede pa na suglod po guys, kaya ulat basa pa ang puti. Hindi pwede na suglod, di basa pa. Ano lang, sanon ba? Ito lang bughaon daan. Madali na mauga. Tayo lingaw ron di. Buka ng kakahoy. Talingaw ng kakahoy yan guys. Hindi lingaw guys. Kung taluan ni mauga. Ay, taluan mauga. Ulan no na po guys oh. Tagpom na po guys, ulan na po niron guys. Tagpom na po. Taod-taod ani bundak na po ni guys ba. Sugod na kadagom mo. Bundak na po niron taod ani. Kapo ni bughaon ning pan ko no. Kining guma. Dili humok kay bughaon guma ba. Kapo ning guma guys kay humok kay bughaon guys. Guma man ang uban ani guys, ang uban pud ani kan. Pilina ang uban ani guys. Uban pud prakata. Kaki ni kahuya guys. Prakata guys, isuglod guys. Ulay kuan guys. Ulay baga ang prakata. So sigang prakata guys, ulay baga. Prakata kon, usum sigang kon. Kon. Guma may din daw to kining kuan no, Junilina. Talaga no. Ay bapo, kay nabi kayo guys. Ha? Prakata kon na. Usum sigang kon no. So siga lagi yung prakata ko, bro. Palman ko. Ulay baga ko. Guys, thank you for watching guys.